Tiga binani Paulo do kiu kaidu loma. Rakwa vatvatakam yat lunikarwa. Ma mimin utawa umanud so naknakam do amiyukud no sefu. Tawu iyan no makayukudatawam naknakam na urinya mataduto. Tawu uyuyat da amiyukud no sefam apudja mataduto. Umapasubna do sefam akmisya mataduto pasubnanda. Uakmana na sangatawam jabuka jinang yanan no ipasingsingkad na sira. Tau vari no manyukudatawam janyayan no api yasu apan siya tau. Hami kanyari wuri no maragot suara apan siya tau. Mui kanyari makayukod sutawang. Nusi kanyari mam mga sika sutaw. Tauri usarayan na nimu. Tayaran nam lamlam suinan niya mataduto. Uvari nam ipi papyan nyo. Hamno si pasubnan nyo mano yung kanyari nyo niya. Tamano yung uriya ipamnekan na niya mataduto amuya no mapasub na tao. Amuri uno tanyo do makayukod ninyo. Ambeke na kanyari nyo no uya-uyan na ninyo. Tao maying dununid nyo na makateneng do apya kanu maragot. Wi iturun nyo adaiking do sefam iturun nyo. Tao vari dano miyukod ninyo atawam vari na urinya mataduto. Hamuri uturuan nyo jira ika nigno sira. No amyan sunivud nyo jiram dinyo piya gaya paulim. Tunyo piyo no nga ukarilo nyo no ityata taon nyo. No si mga ilo kasutawam manuyong ka na ni makarapso iwawalam na niya mataduto. Tawot siya nga di mangrakra, di manwakwak, di manako, di mangagum. Akanunya makakaday pa ay wawalam na. Am naturak sa urino yasaka chiring. Wo chiring uram wariyaridong wusu kataw-taw muam akman sang u karilawan mo no isyatataw mo. Mga rilo su isyatataw di mapi vari sumaragtavari. Tau akman na sangam manu yung na makakapso na naunan niya mataduto. Pivarayin niyo ukman sang. Tanyo katan nga no kakikay na ni Yeswa mayi amangap jatan. So din nyo tong itkagi. Tami tatariman kamu. Ya kumabos na umaragta vari dano tawud karawan. Nakapakaranas siya na no ya piya napataradangan jatan niya mataduto. Hamuri uji tatu pibarai sujapsip sekawarita. Takaapta su apiya bari. Akmei vuvuwa ipakaragta su amlitadjate na satan. Tutapi narawu ichichirawat dumaru. Jita tong iyupsosaki. Di pasagpianawu aktukto. Di machisikasakad. Di manginanagot. Awapin nyo si Yes Kristo apan nyo siringunta. Akman nyo ivuvuwa iprat nyo do ununid nyo. Di nyo tumamiyap yan u kapiraratin nyo. Suying tuwan nyo do kataw-tawon nyo.